kahi no tumasing ni tum kahi no dak fansi putam so that next time laso repeat no lasi ni tum continue ji laso drive bangke laso revenue drive ni tum laso information ki public fan awareness man tum continue ji ni tum will not stop ni tum will continue laso bangke penap to duji penap dik to de kai tum doji la bangke laso nang pa phere du nang pa ne demoralize laso no gunda ni tum phere la bangke lasi ni tum laso kam bang continue ji ni tum officer to manta penap tan samay penap dik samay kai tum continue ji son thaksi bukajan chotakali khotkoti chokali all west kar memang ten damji lasi ni tum mangi si awareness bidamji te ano tin business men atum ans sitame nang tum claim nom chodami thak me dome sitame trading license ke nang tum nang ji tum awareness ni tum piji ano tin phangstame sitame gundamya kam ni tum da chichak se da penapon son ni tum officer phan ke thenge chok misandel ke ni tum da compromise me da pe ni tum ta correctly labang ke son gunda kan tum phereri itum karbangong tum masung itum CM sardo itum EM tum do alam tum ta aning duglo lason ke chiplang plate datang ge pol polang tum duglo lasi choklo dam tolo sinon next time ke lason mang ke majok a businessman ba trader tum same son mang repeat pe datang po dasini hing bena chuning gelo anu tinta ni tum majok against damte ke claim ke majok business claim on ni tum puam dila mangke sitame lason mang ke nang repeat na lason a peaceful environment pe nang pahin du nang ne lanu nilhin pe nang ge thank you so much itum jungjung ale nanggi choklo konsa karbangong tum mason sil phan lang plot sila tum lason behave lo kasi labane tum compromise de lo ge itum non hajong itum FIR te kier lo itum SDPO osi tum ching YC itum da karbangong tum mason sil principal secretary man direction ng PC ni tum da itum officer tum andan itum nation na itum nang sun lo itum deputy secretary tum da bangsi itum ching YC ni tum la ke chokchi abang thu ano tin bangke itum chokchi puam de sa ke chokchi vega bang thu man nep nangji ing nang jing so that next time this kind of incident should not happen. Kasi nitum sonsing way lo, lasi lasoting pen arrest lo, lasi nitum FIR ta nitum KG red lo, lasi nitum ka chuningri bang kelo pehan lo, nitum ke peaceful si sarang thaksi dokmol ka parkwa langhin parkwa sob nambam lo, bang buja buji do anutin ta om parmang anutin ta isi respect tan si onang tung bang lo melo, lasi anutin ta provincial tax ba trading license ka bituman ke o sir nang tung bang lo ningrong lo tu si anutin ta pu. Sipit na dak la bukajan along sabo inu bahani ki chokchi gundami pe niklem ajo dagang ko siksak lo kasi tum peaceful environment nang staff dun lo na peaceful environment nang pahino dun dak lo itum ki claim ki dam da nang pa demoralize dun lo inu bahani gunda tong hanta asal hai gundami ya dukani to mangke nitum karbanglo tormas council o tum honorable CM sarafani to information people itum ching waidam po la tum license ke itum ikhan la po la tum ge license lo trading license itum hada ka rules do like gundami iklam tuman itu ma officer pasu misbehave pulote koson si itum la tuman kipila asala gundami iklam karbangong to mason fan kelang plot ka misbehave respect hak the apanan ke itum ke lage compromise la pan trading license la tuman ke itum pipelo piunelo lage itum nang tham dak lo